Килеп кеһи күннәгы столын салбуллубат аһам. Мен хала сулугар килеп астанар технологиятын тупсарарын неттен онна бая бурдук аһын оңоруну кеңетер сыллах бастын килебе статчы күрәхтәге тылынна. Асчыттар бастың опыттарын таргатар күрәхтәге быйыл төрдүстүгүлүн болла. Асчыттар мастерстволарын корреспондент Гульнара Лукманова саналата. Бастын килеби астаачы күрәк кыттаачылара балыгыня быгытнан бәйәни билеһиннәри оңорон тахарар продукцияны хартысканан көддөрү фирменнай бүлүдени көмүскәһен курдук 5 түмәккә кытыннылар. Манна веб-сайт сәтте терилтекелен кытыннылар. Түңүлүн эһлегиттен кытта кэлбит Сардана Сылпсова бирдилән предприниматель быгытнан үлетин сагалаан бекәріне аспыта номно кисылы болбут. Бүгүн жүлүр сүбәннигер килеп игер убахатын букуен оңорбутун көрдөрдө. Убахабыт этин сикеди каракана кырбастыбыт, лук пассируйдубут, оны букуен барамыт килеп битигер букуен оңоробут тестебитигер. Наха шөймнигес убахаты түргенди бухар. Чорапчылуын марыкчан патреп обществоттан келбит пекардер ыржаной үрдүк сортақ бурдуктан вана едированы келеби оңорын тахараллары бит. Тысыригер юоттибете хүддаан билдер, олихен бихете норот тухугар ден едированы келеби тахарап. Түңүлүтәгә кескил патреп общество пекари Николай Скрябин пекаринан үлләбде 2 сыла болбут өйт. Бүгүн күрәккә сылбастын пекари аты сүкте. Бу басты киттим. Онда конкурсаннартын белемнәхтер үчүе. Бихидада эми белемдерен келбиппит. Онда бу бастым жаһанабытан гына маттын фортуна. Маннык тәрәһіне сылайы ыытан улуска үлелер бекәрінелер келептерін қачыстыбатын етенне бекер үлетін солтатын үрдетіге тухуланыға. Түмікке бастын келебе астаачы Николай Скрябин түмілітәға кескел патреп общество пекаре сүкті. Етенне мән қаңылысқа бастын пекар Лукин Дмитрий Афанасьевич номинацияға хайкатынан Сардана Сылпсова болла. Гульнара Лукманова, Николай Афанасьев, Саха телевидениеті мән қаңылыс.